Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe, Yezu yari mu rugendo anyura ku mipaka ya Samariya na Galileya yerekeza i Yeruzalemu. Ageze mu rusisiro, ababembe 10 baza bamugana, bahagarara ahitaruye. Nuko barangurura ijwi bati, Yezu Mwigisha, tubabarire. Ababonye arababwira ati, nimujye kwiyereka abaherezabitambo. Bakiri mu nzira barakira. Umwe muri bo abonye ko yakize, asubira inyuma arangurura ijwi asingiza Imana. Nuko amwikubita imbere yubitse umutwe ku butaka, aramushimira. Uwo muntu kandi yari Umunyasamariya. Yezu araterura aravuga ati, mbese bose ntibakize uko ari 10? Abandi 9 bari hehe? Nta wundi wabonetse ngo agaruke gushimira Imana atari uyu munyamahanga? Nuko aramubwira ati, haguruka wigendere, ukwemera kwawe kuragukijije. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu.